والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد ابن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبار نغان ناوني قدرة جبارنا وتتنيا فلي كتتا على في كلان نمتي إيكو كتتونيا للا يونو نتتوت إبادة نكرم كليبا يرى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كاتزان دلالة فرصة وسور نغان ناوني تبانما تمانما تدالفانما نتتلانم شابان دان تكياما ما زاهبا كيدايا مبيا نيورا بروفيسور يعقوب سيدو بلغا نيابا أبو بكر حاجيا حفصة نيورا شيخ صلاح الدين مستر إدريس دم نبان قلم ما زاها تمن باندا بلا أمبي جنگل وني انكارندا انجامدنا وني كابناغا بطما كالبنا ونساني عندما ناون فهم بكرا مع الجنة ناون نمبرهما عندما ناون نمبرهما كفه بكرا مع الجنة تمي بالنبي تنيا فيني عندما ناون وپان تنيا فلا لافي تمي ينو كم يناغو تما ناون بحنت بحندسون kasura nagang nawon banka lafiya yoma ne katanga nduma nawon timba lafiya nawon nan lalatiti en yabna ma nda alfaqamba nawon dabga handa te puhro kapara ne wo sursung shalayin tite kasura nagang nawon wopan ya annab haske mpa ya annab yadda nawon yo yasan yo fialle te paaya تبعيا مبنما منما ننما لمما نما أفنما ننكرم بهتبا
ti suhuri Naawuni sɔŋmi ti zaaha ka zaŋ annabi rahama pili ti zaaha ma bihi ti media houses ban kpuɣiri ti tafsiri ka di paari niriba yoma ni katiŋa ti paɣaya ti suhuri nduma Naawuni bu mini bu machine management ni bu machine nim maa zaaha nduma Naawuni gulimba ti mali Sagani TV bu saha shɛli bin yɛm wuhiri tafsiri maa yɛn nyɛla kuriga ayobu Zaawuni kuriga ayobu Saha TV wuntaŋ ni 12:30 NTV asiba 10 AM asiba kurigu pia ka NTV yɛn wuhira ma bihi radio ni FM ni maa mi Diamond FM Tamale ŋɔ 1:30 PM kurigu yin ni pirigili Majority Radio Tamale 8 PM yung balama 8 kurgani 8 Eagle FM wale 2 PM Dasuma FM Naya 12:30 Beats FM Bimbala 8:30 PM yung bala Amana FM Tamale 7 PM Tawassul Radio Tamale 9 PM Zahara FM Boku nungba register kanya banyam player tafsir ma Zahara FM 11 AM asba Supialle FM Tamale 9 AM Sankara Radio Yendi 1:30 PM Dinan kashaba mi bapiana yaha tinyala banyam bolde baki bang Live on Dalhu TV 4 PM Dalhu TV 4 PM Nduma Naawuni lala media houses ma bu management ne bu machine ne ma na ngol letiti te palaban ne tam te talai te yura the vice president of the Republic of Ghana kalanye presidential flag bearer anti the NPP Munia Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia tinyala ban kutu temo yala ne songsim shele wanti musul nama khasatan Ramadan program shanga dengo year on jangane one sponsor lesham na won songmo te ponyala ban sura na won tiro kabo me adwaden katla ayan suto amma den na abian yala den tirti sudo anduma na won so won tira o mi ambor shele kati suhru na won wotmale na won nan lalata lalan yale mabiya Alhaji Amar Montia ne Baobab Microfinance Company Limited botum nu jiwani nduma na wone wayalgam Baobab Microfinance Company bunyala nemvu shaba ban good and business partners nyaba yento yemenba musulma yemenba nuto nang business kakar in yihfara northern region Baobab Microfinance na won song mi ate paya ne song sim shele nang ma mon kamal nu ni song sim zanti jiwo nduma na won nya antum shelma zaha ngartan ni yer shele te sur la na won ni yo sam velle na won ni yo ya sam yo velle mabihe tizani ke puhre yino kam zaha neti yum palle kasura nduma na wone wo balgam yalatete entetinya vilna lafi katille namvu shaba banyam pur taba yum boble na won ikwane kasura na gang na wone warahma pune wotimtinya vilna lafi
nduma na wonni zal alqawl shaladin ya nasara dine in zanta annabno yin nama lala nasara ma nduma na woni wopalan le kace kati bi nasara ma funi na wonnin lala titi mabe yuno ngo tafsir ma 2024 ditace nyala annabno yin nama buza she nyala dine na won sane annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minu yin nama buza she nyala dine na won sane na won ke kat bang tafsir ni ikena tinyala ban yam bang buza she na won sane annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam woti al umma ma garanti woti ti garanti kare simsin ti zanle entumtuma din yanke kati tilge nfa duniya ni lahira annabin bangsir ti kayara adibu auladakum ala salasin hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran annabin bangsir ti garanti shalwan tirte karinyala ti gbobla la garanti ma ti palaban yan mal problem dunya ni lahira yala ta hubbu nabiyukum nitakpangti ma ti da nabi yurlem wa hubbu ahli baitihi no yin nan ma yurlem wa qira'at alquran ni qur'an karambo yala ta woti gbobla ti palaban yan borge annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonti en chapsu dunya ma ku pangsa al umma ma ngum payir la rabata ma puni kale bang certain kama inni tarikum fikum mustaqalain in certain ya siarat bin timsar ba yitriya ya annab muhammad al umma kitab allah wa itrati ahli baiti qur'ane kitab allah nduma na won litafi dunya al qur'ane wa itrati ahli baiti ni inzuri abanya inyan namma ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada de ko tonan ke gbobde bayingo qur'ani na ahlul bait ka borage kul mal wara yipala ban borage ti gbob qur'an na ahlul bait tilgiya agbob qur'an konko ka gbob ahlul bait aborgiya am gbob ahlul bait konko ka ce qur'an aborgiya annabi yelme na gbob de bayima qur'an na ahlul bait qur'an na ahlul bait tallahan yel kayan nan tamassuki ne de bayima alquran wa ahlul bait dunya ken mene ibtila'i la lubu ma gbala shaba kabiyar ne bambor ahlul bayt kabo dolba na wondin nan tunam lala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ajadam bismillah الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وعلى محمد صلى الله عليه وآله حتم ظلم الليالي واذكروا ربا معالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إن تنازعتم فشلتم أو تخاليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخاليتم خذلتم
أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حتموا كيد الغوايا وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. لستم عباد مال لستم طلاب نال لستم عباد مال لستم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. 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 تبارن دمنا وني تپم بانسيا سهلا يونغو 2024 تتفسير بلغرلان سورة النجم والنجم إذا هوى. سورة النجم نيه سورة شلتي ينزام تلغيت تفسير يونغو ناو يكواني. سورة النجم دزاشي قرآن نيالا دنيا سورة دنيا بهنو ناتا 53 the position balama. ma Allah an le 53 karata anni kare ayanum adadi suratul najm denya la 62 pi yob na yi ala am ayob na yi karata anni ya twakar yerma denya la makiya sura na mami zaha de malabum bonu shele melody de karam avor le kena de man la yila shelongo kare mal nyaxum shel dabam de mal la pattern oda shelongo don bu shelongo karam mala so harabum yulam mi makam suram bongo bi madina ate karand le kanya kar tong man na bu shel de nye oda shelongo to abang de men makam balama kar zang la man challenge kafir makam kafir nam nira kuni ne yato alebon mi yato ate pashamma
كارزان لما انفيت بزاها قرآن لذو أكو أسور ما يونا أكل نير للا باتن ماني والنجم إذا هوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنير نيلا باتن شلي دي فا قرآن يفرق أني نيرمبون للا سورة النجم دنيا سورة شلدين شينا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والنبي نيبولوني دنيا سورة شلد وانكرن لبولوني انجينا تكرن لي بصوت عالي كلهم كل دوفيل ينغا كاري كسو كم غملي كبانيا شفر نما كار فيلم با ka musulnim shabban biya wani biya annabi sahama ka bu lusu jadda zanti lalama hatta kafirnam shabba da kapsba mi ka bu lusu jadda suratul najm da shi lala faralama mabe dirashe la ramadan puni annabce yumanu dinyanga kallala surun washe na ramadan ne لما الفضل بام حديث بيني كربان سرتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلي من قرأ سورة النجم أوتي من الأجر 10 حسنات من كرم سورة النجم بترولا الهير بيا دبم كبيان تالي كإمام جعفر الصادق بقى سراك يرى من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم أو في كل ليل عاش محمودا بين الناس وكان مغفورا له نري ونن زغسون تو كارن دي سورة النجم يون يلي بي ونتان يلي وينبيلن solo pune inye nembuso nemvun ninsal nemni yam para katibgara bayan dina wanyalan dumana woni yan kyampangso lala suratul najm wa ayul sura shaleden kana ante pale wa arrangement qur'an ne sura shaleden ye 52 dinye suratul tur للا سورة وما سور دناب لاس آيما ومن الليل فسبيه وإدبار النجوم لاس ويد دنب للا سورة ما هي النجوم كسورة النجم برغلا كبرغلا والنجم إذا هوا يتر لها انكالنا باني يتوعدون ماني ما به أكنتنيا النجم marlun wama tafsiri dabam kana ka sokam pir la wayan zan shalatirle shabiyar min kamam domin din ke karkana dabam ma ti sopun shirle alama yar yan kamam gole be wuntanga din ka biham diti yel kar bol gole din yala za gang de kaka ti bihandi yar kaman goldin ko yarma za gang yo butiyal wuntanga de kaka ti har wuntang de bala kami za gang wonyale amma marsi bamba den muna bugalsiya so riti yale kana wonti yar wan najmi iza hawa disin ka buhamma ka sangmarga din ko yarma domin sangmar ma galsiya din lenye sangmar yal won yarmo to kare doy kan nerbu bag tafsiri dabam shabiyar min kama alquran kare yal wan najm ma domin wala kuzo ka bam tikti qur'ane ne qur'ane bushila yimna ayan yame kama de kola yum pishina ta antishena mabu ndanyal dabam fawasil dabam marakil da karkul zang de la har antishena
so larbanci na mi irin lala ngbabu ne fawasil ngo ne marakil ne moza habutu bonle no juman so lala zo ka banya kama qur'ani shebu ma karabu zan poma iza hawa karzan chant dalan de la deshebu annab suhne ra'ay shalbun timbalama kashabmi yana ayi najm matir la waqtul tulu ash-shams wontan ne puhur sashal ma karzan poma domin wontan yete puhur na samarse ablahanyarle de lomma abanyarle buba hankal ni kyanti fi shalam balama kabiyal ne lala najm ma kana won poma tulu ash-shams ma kashabmi kyanti fi la sangbarsi sha tamal samar ka bon le surayya ne shi'ra dan nan ma zaka wafire domin bu malla yal kara de ya to apune ka bazan le zal ne den bon den to yala den kana won zan foma lalalla yale shabban ni yanti de fasara ban yalmiya ni sang marsi zaka na won lam ka foma dem biyan yala mabihi diza ko to yalmale anda yaliya jummane mushiba sheldem mal afanam yala nerba pamtam de mene qur'ani ka ya to anyale kan ya to anyale kati ya to anyale na wun ya to anyale so nyen yizanga hankala ti fasara shale a hankala ne boksi shelta ambala ma gboba so ba hankala ne kyamta fi shelto amma rezo ka ne ban hikma sheldin bi annab ni yale no ke qur'ani no yin nim titi o ban yiti yal shale din namma mabiya ishara biya ne alama biya ne an ne to zan kartirti bansira ntira alama na bang ne kama lala sang margama dinye dini akana tinya bozun cikana wunti for ne lala margama bozu ko yan forle ayadan parezo anya karta ishara ma won yel wan najmi iza hawa mun nagang na won ne polala sang margama de fimbere lu de lubmane din yampaya ko yalwula ma dalla sahibukum wa ma gawa diantala ishara ye sahib ma ye zoma ye songdema ye danabma ma dalla wa bu borge wa ma gawa wa mi bu confuse wa bu bram wa bu gabra na wuri yan tokso ya to anwo kati pola la forma aku bang alaka bi annab ma min lala margama din yanke ka ban wulle bala da gol man la bo yala ya ka bo bihande so yala wa arziki tal ni nya sham kayan pilgiye to a kayar ya we yinye giran bisa shanga dembe akra zaha dembe kuma haza gana timban nyanga zo giran bisa shanga dembe ma zaha mun sulma pala so parla zala kayam filgi yetwa yiku bang no bormi no yele yinem zabam bien ma so kalgrat pago wana bormi na bang ye kam dembe ngunin sule so diyen yerla arziki de nguna manguni yam de tuni so ishara nyele wunde yen sulala rembonga ma dan de banne nyela wo nyela nan vo titale zan dalam arziki mabe adwal won yel ma dalla sahibukum wa ma gawa anyala munyan understanding kakana tinya nyaman duma na wone sifar bayi koti nete ban qur'ani ko zan sifashalti qur'ani ka zan sifashalti qur'an muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nirkar biham nizirsu kam zan dalam qur'ani na annabi
زندل القرآن ويلمي ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه شك كرفوني لا لتافما القرآن شك كرفوني وانت كان عن نفسنا ولا كويل وما ينطق عن الهوى مطلقا النبي يرسه يرلم يتوى أيول لما أمل هنكلا على في زل سقوك بالم بياني زندلان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي يلا زل سقو زازا دزو كان يوين يرتنتنا صلاة النبي ولا كوير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد تسليما وسلموا تسليما كي سرندا توتال سرندا كي زانت زازات النبي كسلام نيالي تسليم نيالي تسليم نيا كازان زازان سازازات نرا كنا هانزو من يال شالدن ني فاينل على جادم تكرما first 5 verses ما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى للن يلي والنجم إذا هوى كنزا لكرمان كن بويزوني تودن كل دويا كاكول ينجول دي فسرما كان أنك معنا ماني يندون شام كم ينكرن نيان يلا شام والنجم إذا هوى عندما ناون فورا no posang baragalla dit lu beka yal dit fim ما ضل صاحبكم وما غوى باميا صاحبكم يزما يسوندما يدانبما ما ضل وبورغي كake so cibga وما غوى ومي ببرم وبغبرا كيلولا وما ينطق عن الهوى ينيي النب ما ينطق عن الهوى وبلا من يرسو يرلم دين كم يوسن مطلقا دين كم يونولني كسو يرلم نيالي ولا نيالي إن هو إلا وحي يوحى دين يشل ده حقيقة نيالي din hakika nin yashale illa wahayun yuha fa shekar nyala wahayun nyale karan nun wahayi matu be maana ya to'ale nyale kariya nyala na wunin yan to'sole kayal wula allamahu shadidul quwa kar nyala lala karim zon shalwan jinma mun wurul maya ngun wuhrole ma shadidun quwa ngun timsa kagbursa kanya yalan ngun kam gar ya kam munin yodal fa ngun wuhroma na wunun bala kudratu jabbaruna munin ngun bangsuro ngun wuhroma ne man kaya understand bukar borniti ne bangsitima na wunin defender annab shamma umbor net bang annab ne yesu denna annab jengle ne dunay yo me inti sahabe shaba ka dolle kira annab jengle man da hanyin ka annab ta announce dunay ma zabu paranle kake dunwala yinko den ya imam ali dunwal konko kabu yanke den palam ma ngaran le
ya ali dinnan lala ka bo shabe ya to abibi hiptela ge soloni we lala ngoma ka dal cimbalawo onko nyamon ci kar ngar tenen dunno ya ka yole wotalla ngoma ngun nyaay mama ali kar yola ngun dunno le kala bal ma yi harka annabtu gum kabol solo ma zaka balan jinglene ko nan khutuba karatula ko salamna woni ntiyan na kafu aya ngoma an kana lala aya de ba na ngoma ko yarba kay wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wama gawa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. No bang seba kabu bang kama no porshel na won no poma ngun annabi obo borage womi bo beram ngun annabi obo yero suhu yurlem den jel nyala den kam yina annabi nol ni zaha wahayun yuha wo zan lala ayat ba nan wama intiba jawabe viniyan basha banzor vi ka wazo fitna domin din kayan zamban annaba hakika suratul najm an zan ban annaba hakika mabe zoksa fasara den don kulbe paye lala ngoma ambala baran bor min ke tafsil shal biala kayara alhamdulillahi rabbil alamin no ni imagahanda ni rahama nambo zobo shadin ya za gahanda le shel won nanti te zungo karamba porla suratul najm ayat daba nungo zone katiyan shihe dem tilagira wan najm iza hawa ma dalla sahibukum wama gawa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidun huwa ayar banuma balama nawon rahma pune mi karam yite kulkiyana ayar banuma ashiya dabam din kusalo amfani galsi ya rapuni na wun rahama pune ya amana nyale ne balam dan fayi zaha foi lalama tiyan yulla ayama ni kyan sham wula kana wun yale wa yarmi wan najmi iza hawa lalaka na wun yale nduma na wun porla ni sangmaragala lala sangmaragama titulu kayel wula ya ne kana wun la bangsete yida nabma wa bu borge wa mi bu bram kala ya tiwula wa ma yantiqu an nirim biyan nyala ya wun lala ko kayel gu shal parla bon sexe shal to wun mi sexe le to ma nyala ya nan buso wun bi tone katimsa bin sha kampuni den dalam bangsum shele den zilma bangsum den yaza parga lala bangsum ma ni ka won bangsuro ma won ni nye won mal lala bangsum ma ka bangsuro den tale lala ka fasara ma kyan lala ma nyala nduma na woni wo bangsulo da nabe no yelmo dal umma ben sha'nin salnam ne bo mi min salnam ne kar bangsam be kar nyala diam bangsir bala la habal shele bun kar la bal kana jun gumle kana jin nyale kar nyala jibse bangsam la jibse la bal zantirba katir bala bal shele dindanan ka bankan ka kar la bale ka banda kane lala bangsam ma dinde yibu yila nan fuso mun pombe tone katimsa mun su bangsam muleyan to tilala bangsam ma illa dizokar yal allamahu shadidul quwa mun bangsurole muni nye shadidul quwa
ya mun ya timsi ka gbirsa ka timsi pam ŋuni nyɛ ŋun baŋsiro maa ŋuni nyɛ nduma Naawuni maŋmaŋa misali din kuli nyɛ zaɣ bili ŋɔ ka di voogi hankali ka yi nyɛ bo ka n bɔri ninyɛli ŋɔ maa yɛn nyɛmi kama bo ti yɛli ni president n bɔŋɔ tingbani kam zaa di president ti mi wa zaashee ni nyɛ shɛm biɛhagu puuni amaa kana ti nya Islamic Republic of Iran bu president ban kpɛb maa bu tom malila bun booni so supreme leader bu malila supreme leader so ko biɛni lala leader ŋɔ ŋun tom be president tooni ŋun dolsiri president ka gaidiro n gulo ka baŋsiro wayan zaŋdi yɛla chani shɛm rambɔŋɔ maa n tiri yɛla misali ninya kelenya kama annabi min al'umma maa ni annabi min Naawuni sunsuuni annabi yi baŋsira al'umma maa wula ki nyɛrli won baŋsira al'umma ya tɔɣa shɛli maa baŋsim pariga nyɛli di bari pam ka niri ku tooi understand li kai za baŋsim yɛriga nyɛli ka wulan yan nyɛli ŋun baŋsiri annabi ko baŋsiri ti maa wo mi biɛmsim yan dala wula to lala ka di bɔri ni ti baŋsiya maa so ti yulimi lala tafsiri aya ribaanu ŋɔ maa ma bihi din piligi ni pɔri wa najimi iza hawa o pɔrila ni saŋmarigi la lala saŋmarigi gbunni nyɛla saŋmarigi shɛli n biɛni ka di miri yɛla domin ayɛl ni n po saŋmariga di nyɛ dabam ni n po saŋmarigi la n po saŋmariga di niŋ dabam ni n po saŋmarigi la di gbunni yɛla din pahari yi ŋɔ nyɛla saŋmarigi shɛli ni miri yɛla ti miri yɛla to lala pɔri ka Naawuni po maa ka wula ka ti yɛn niŋ baŋ lala saŋmarigi maa ma bihi amma gani ka yul Qur'an viɛlɛnga aya nyɛmi kama annabi zuɣu ka Naawuni siɣisi Qur'an ŋɔ sani Naawuni siɣisilimi ti annabi wo annabi yɛltɔɣa mi ka nduma Naawuni bɔri ni o tɔɣisi ti wo Qur'an sheela annabi sani annabi zuɣu ni ka Naawuni ti bɔri ni o yɛli ti annabi maa yɛltɔɣa dini nyɛ dini no defendi annabi wo deela zabili shɛli no zabti annabi n defendi annabi misali nyɛli ya ma bihi ti mali di niŋmi a mali case ka di be kooti ni supreme court ni ka kooti maa tom mali di kpɛma ŋun nyɛ bi toon dana supreme court malila bi kpɛma ka bi booni chief justice lala chief justice ŋɔ ka ŋun ti leerila bun zilisiri so ŋɔ bee bun bɔri ni bi zaŋ daɣari tabili so ŋɔ bee bun bɔri ni bi nyɛ so taali ŋɔ ka ŋun chief justice mammaŋ yina n ti lee ŋuni yɛn defendo ŋun mammaŋ yɛn defendo a mali yam ka mali hankali aku baŋ ni lala nirimaa ya wo yɛli maa li palimi ka do polo n ti yaɣi din ti yɛn kɛ ka chief justice ke kam zaaha ka leeri ŋun mammaŋ di yɛn yina n ti tɔɣisi to wo yɛli maa li pula polo di pumi ka do polo din ti tahali ka chief justice mammaŋa ka o leegi ŋun yɛn defendiro so lala nyɛla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Naawuni mammaŋ zani no defendo no baŋsi ti na annabi mali yɛlimaale fulli maa Naawuni naan to baŋsi wa binnamda puuni ka so kana n ti tɔɣisi ti annabi ninsalinima puuni ka o kana ti defenda annabi zan dalim bin yɛri yɛltɔɣa shɛŋa maa bee ka Naawuni yi bɔra ka o piigi rawhaniya so malaika n nyɛ o alizini n nyɛ o ko piigo na ko yina nti niŋ wula nti defenda annabi
wanto pigi malaika amma na wumbu nan da za ka wumman yina in zane munna wun wumman kudratu jabbaru na no zati ko mamman le wun defender annabi kayal ma dalla sahibukum wa ma gawa bangmiya yi sahibun yi zoma yi songdama yi da nabma ma dalla wa ma gawa wa bubuwargai kake so cibga wami wa bubbaram wa bu confuse kambor ne kul zankar mu jalango kul ti alama shelango kinya nerti zangle into naga zo karam ma domin de borme katiken le biala biala yalgar le kiana kat to jine hadisin biyane ka Jafar al-Ansari kora buhara annabi ben shan doman na won bin nam da puni na wonnin nam tule ka annabi yaro ya awwal ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya Jabir ya Jabir na ban ma tule farko adumanin nan bin sha'o bi haga puni nyala ada annabi haske nuru nabiyyika ya Jabir ada annabi haske kana wannan tule lalan yale ka hadisi biyane antirtila bal encounter ya tu'adin nan annabi min malaika jibrilu sunsune lala hadisi ma yala nisala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibril kam umraka annabin buwa malaika jibrilu ayuma la fakala jibril la a'lam yal malaman bu min juma walakin lil umri dalalat amadin biyan yala nins age yuma de malla alama den terte wuri ya to ashalka ni bang yibanya dama terato yuzang de ben sha bang de ben sha yuma ne pasha anya kabya na zala zaman kabara nin kaza be tob kaza ne kabara nin kaza alama ma din kabyan zan buksira so ko yele ne alama biyane den wuri ner age yuma ka annabi yelo fa qala annabi wa ma dalalat umrik ayuma dalile alama den terte wuri shama nyedine fa qala jibril كملائكة جبريل يل كوكب يطلع من تحت العرش الرحمن كل 70,000 سنة مرة ne sangmar gambiane karbela duma al arsh gbanne 70 years kamne anya kar puhina kallu 70 years yaha in la puhna 70,000 years you to piso point 70,000 years 70,000 years karyan puhna in 70,000 years kallu in 70,000 years ka puhna alambala 70,000 times 70,000 times 70,000 7 times 3 343 therefore the trala 343 trillion 00 ma pina yin yambala yebo won yenang mas so de 20 years 70,000 multiplied by 70,000 by 70,000 the entire 343 trillion years so ko yer ne lalam ka margama bi puna 70,000 years until 70,000 years until puna 70,000 years fara aituhu 70,000 marra kan wun malaika ji ko yare ya ko nyo ko puru 70,000 years kan luru 70,000 years ko nyo lalama 70,000 times
فقال الحبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده أمفد مسو من النبي محمد يبل نبي دمسو نونو لكر كنت أنا ذلك الكوكب من يلا لسمرغما yade bang sertemi annab ne bu malaika jibril wo yuma ko yelne wo bo mi kale yelne ne woyente annab ala mashal nyala ko bango yuma won yuta pasham nyala nen duma na wonnira nam won malaika jibril wala bunya bannam de le shele ko biene shesa marga gang ko nya lala sang margama di puna de zangla 70,000 years until film be until lu kala ko 70,000 years until ha yisizane kamman malaika jibril ngo kan to nyalla sang margama ko pura 70,000 years until lu 70,000 years mpuna 70,000 years until lu no nyolala ndam 70,000 years dezo ko yarya man bor menam bangsa lala zo man malaika jibril ngoma lala sang mar ngo kon yesa ben shab ben nam da puni din kamman kan jiyawo ka nabiyelo ya man nyela la sang margama haskam da ba ka da nyarma ka dumana won yara wan najmi iza hawa sang margala de tilu wo boyem na bang ne kamam na won yara me wo forla la sang margama 70,000 years kana wunzan forla la sangargama Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al-mustawda' fiha بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك يا الله وأن لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان